الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. Şimdi Oktober Allah Teala'nın üzerine olsun. Amin Rabbil Alemin. Sürekli Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e kontrol çıkan salavat şeriflerimiz irseyi. Esselamu aleyküm rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem aziz din kardeşlerim. İnşallah bugün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sirasını devam edeceğiz. Onda olsa bugünkü ders Medine'deki turmuş. Medine şırın üçke bölüp qarağa bular. Onlar tubendekiler. Bu şır birinci şır. Ruhlanı, hafifneler, türlü işki meşakkatler bilen beylenişli bulsa, bu vakitte Medine şehir içindeki düşmanları hücum ettiler. Onların maksatları Medine halkın yukka şahru idi. Bu şır Hicri boyunca 6. yılda Zulkada ayında Hudeybiye yani sulh gelişme sürgeci buldu. İkinci şır Medine'deki bu putka tapınışlar bilen, müşrikler bilen gelişme şırı Hicri boyunca 8. yılda Ramazan ayında Mekke'ni yağlap alu bilen tamamlandı. Şöyle bu devir vaktinde Kurşu illerinin parçalarına İslam'a çakırıp hatlar yazıp onlarını İslam'a çakırı idi. Hem üçüncü bile bu şırında Medine şehrindeki bu şırda Medine'ye türlü Arap kabilelerden Türkmenler hem ayrım kişiler gelip Allah-u Teala'nın dinini İslam'ı kabul edip onlar İslam'ı kabul ettiler. Hem bu devir Hicri yıl boyunca 11. yılının Rabi'ul Evvel ayının Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin vefatına kadar devam etti. Birinci etap Medine'nin hicret kılgan vakitteki haleti. Bilgenimizde bu hicret kılımının manası hırlavlardan hem mıskılavlardan kutul işine tugul idi. Şununla birge ul korkunçsızlık orunda yağma cemiyet tüzüge uyuşturulan hem Müslümanlarını birleştirdiler idi. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabeleri muhacirler koştular bizim Tuğan şehrinden Mekke'den Medine şehrine. Onların en birinci şu maksatı Allah-u Teala'nın ismine eğerip İslam dinin kol elde tarışudaydı. Yani Mekke müşrikler tarafından hurralılardan kurtulduğuna değil, türlü mıskılalardan gelisince anda şuşunda gelip cami'a yeryüzünde birinci İslam devleti korkunçsızlıktan emin bulan devlet idi. Hem şu yolda Allah Teala ismine iman getirdi hem Allah Teala'nın ismine yerden bir tüsübünde Allah Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yerdiler. Bilgende bizse şu yama devletini tüzüde her bir hoşkelif olan muhacirlerge Müslümanlara devletini yama tüzülecek devletini nağıtırlar, İslam devletlerine süzüler. Hem kurtarıda bütün tırışlıklarını koyarga selatlı olan her bir Müslüman'a ol vacib idi. Medine'de Resulullah'a Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e üç Türkmen kuşlar bilen işi tiraturu kildi. Yüz devrinde. Kuşlar bitmiyorlar her kuşkeş. Üç türlü Türkmen kuşlarga iyi. Kimler son alar? İyi. Bu Türkmenlerin her kayısı birbirisinden ayrılıp durdular. Birincisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sayılanlar hem izgi sahabeler yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabeleri. İkinci Türkmen'e iyi bulan kişiler. Medine'de yaşaşı kabilelerinin iman getirmegen müşrikler idi. Hem üçüncüsü o Yahudiler. Şu Medine şehrinde yaşayan. Peygamber aleyhisselam'ın sahabelerinin meşakkatleri. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabeleri Mekke'de buldalar. Şunda yaşadılar, durdular. Ucuklarında. Hem onlar indi manda kuştular. Allah-u Teala'nın ismine yerden bir yüzünden İslam'ı yayılır için. Yani onların meşakkat buldu onlar için. Yani sahabelerin üzerine tuğan ilini kaldırıp şuşunda ikinci şehirge Medine şehrine kuştular. Yesrib var. Onları güzelliğine gidersek onlar anda yaşayan yurtlarını kaldırdılar. Üzeri bilen onlara baylıkları, akşaları yok. Aşağı rızıkları, turğa yurtları yok. Güzelliğine getiririz. Yanlış yok. İşi şehirge kuştular.
Şunun için onlardan bu vakit işe sahabeler için bu meşakkatli bir işler idi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun barışını anladı. Şu meselelerini cayığa soru ve o meşgul idi. Medine'de. Medine'de bir yaşadı ansarlar. Ansarlar diyen söz yardım etmişler. Muhacirlerge ansarlar yardım etkenler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabeleri. Biz ondan getiririz. Kuşup bilgen sahabelerge ondaki Medine'ye yaşayan ansarlar özlerinin yurtların bir ölüşün, birler, bulmelerin iki hatun olsa bir hatununu ayırıp Allah rızalığı için sahabelerge kuşup bilgen muhacirlerge şunu verdiler. Talak kıldılar. Allah rızalığı için. İki hatun ile turgan kuşup bilgen muhacirlerin sahabelerin yanında yok hatunları. Şunun için Allah rızalığı için görürüz. 4 tavuk olsa 2 tavukunu ona buldular. 6 sarık olsa 3 sarıkını ona yani muhacirlerge verdiler ansarlar. Özlerinin yurtlarında priyorit ettiler bizim kıbretkende. Aşattılar, işittiler. Subhanallah. Boyluklarını bölüştüler. Neyine sahip olan ansarlar. Güzelliğine getiririz. Ansarlarını. Biz bugün üzerinde Müslüman deyip sanıyoruz din tutuşu, praktik o işi. Eğer bizimle şunun hal olsa bizler olur mu iken şunday? Güç, halet, şunday batırlık, özünün жүрген iki maşıyan birisini hatırından alıp, hatırın maşıyasını alıp, şu hatırın maşıyasını sen kuşup bilgen şu Müslüman dostuna böyle gidip versen, nişik ansarlar bilen kibik. Ünde bolgan baylığının yartı ölüşün alarga versen, akşam bile buluşsan, bunda bu malın bile buluşsan, güzelliğine getirip koyarız. Nişik olur iken, abzarındağı bolgan iki sıyırın birisini bir alara versen, mümkün mü bugün bu halet? Nişikte böylesiz. Biz bugün Müslümanlar dünyaya verilgende başımız bilen, vücudumuzdan gidip, akılımız bilen, mümkün mü bu halet? Güzelliğine getirip jengil mi? Jengil tugayıl. Bu достижим mi bu sil? Mümkün de. Yok elbette. Niçin yok? Çünkü bizni bu yaş kuşatı. Biz ama ezet tugayıl. Ruhi yaktanına tugayıl, moralini yaktanda ezet tugayıl. Ben şey Allah ansarlar bu kadar. Akılın isin giderlik. Şuna göre onlar bizdeki baylığa tabınmadı. Baylığa altına çarpmadı. Baylığa onlar özlerinin Müslüman kardeşliklerini satmadılar. Birbirine kiza etmediler. Benimki Müslümanlar kiza etken gibi. Valiyazı billah. Kilise Allah prioritet ettiler. Kuşup bilgen muhacirlere yardım ettiler. Yukarı İslam baylağını götürdüler üstüne. Şunun için onlar vedişi aldılar. Allah Teala'dan. Biz bugün dünyaya şundak. Müslümanlar din tutuşu. Baylıkka kömüldük. Baylıkka kömülgüç, dünyaya şungaş. İslam kaltakı zayıflanır. Tarihçiler aytamını size. İslam zayıflandı bugün. Din birinci planda bu sorunun başta. Kulda buldu din. Valiyazı billah kaldı. Baylıkka, akşağa kızıgıp din zayıflandı. Böyle asırlar nişik bolğanlarlar. Böyle Allah'ın Teala'nın karşına şuna göre Allah Teala onlar hakkında aytdı. Muhacirler ansarlar hakkında. Hem onlara yardım etişi hakkında. Allah da onlardan razı oldu. Hem onlar Allah'tan razı oldu. Mümkün mü şunda iş? Batırlık bizim taraftan. Ayhay, yedvali, şik var. Çünkü niçin şik var? Çünkü dünyaya başımız bilen tügül vücudumuzla gittik. Dünya mehabeti, dünya sağışı, dünya baylığı, dünyaya bağlı mehabet, yani Allah-u Teala'ya bulasın mehabet, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın içine, dinimize karata, dünya mehabeti köngüllerge ötüp kirdi. Valiyası billah, estağfirullah tevhid. Köngüllerge ötüp kirgeç dünya mehabeti. Anda yok indi.
Анда yok. Din икенче планга күчә. Коръән атка ташлана. Инде дин турында син борчылмыйсың. Син күбрәк борчыласың, шушы акча, бабло, косяки. Ничек күбрәк заработать, где-то урвать, взять. Мөселман кардашың синнән ярдәм сорап килсә, уже отворачиваешься, и син сразу включаешься, син уже синең юк акчаң, хотя дөнья эшендә 50 машина алыштырырга ярты елга бер акча табыла. Мөселман кардашка юк акча табыла. Дингә хезмәт итү акча юк. Кая Аллаһны курку, кая Аллаһны уялу. Субханаллах, дип әйтә кала. Менә ничек булган алар. Инде алар Мәдинәгә күчеп килгәннән соң, шушы ислам дәүләтен төзүдә 10 ел дәвам итә. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям тырыша, җан-тән белән һәм мөселманнар аңа ярдәм итә. 10 ел буена шушы ислам дәүләтен төзү. Үзләренә сахабалар үз өлкәләрендә шушы төрле зәлүкләр, авырлыклар татсалар да, шушы ислам дәүләтен төзүдә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямга бик нык булышалар. Әлбәттә, инде күргәнебезчә, мөхтәрәм җәмәгатебез, ислам дәүләтен, мондый дәүләтне төзү бер көндә генә, бер елда гына булмый, бер айда гына. Мөмкин түгел. Аның өчен айлар, еллар кирәк. Бу дәүләт аерылып торырга тиеш. Башка дин әһелләр вәкилләреннән, кешеләрдән, ягъни бу дәүләт вәкилләре, мөселманнар турында сүз бара. Аерылып торырга тиеш әхлак, әдәп белән, үзләренең эчке кичерешләре белән, тотышлары белән, кешеләргә образец, визитный карточка булып, төрле хәрәмнәрдән сакланып, кыскасы, бөтен дөнья халкына үрнәк булып, укытучы булып күрсәтү бу яңа дәүләт сахабаларның. Шуның хакта Аллаһ Раббыбыз Коръәндә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямга аятны иңдерде. Ул Аллаһ кимчелектән пак, көчле һәм хөкем итүче. Ул Аллаһ укый язый белмәгән кавемнән ди. Арабlar арасында укый язый белмәгән кавемнән үзләре кебек укый яза белмәгән кешене dünyanın barcha kişilerine Rasul итеп җибәрде. Ягъни Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә. Укый яза белмәгән кешеләр арасында Аллаһ Тәгалә исем сайлап, Пәйгамбәр итеп бөтен дөнья халкына, хәтта җиннәт әйясына Расул итеп, соңгы Расул итеп җибәрде. Ул Расул Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям кешеләргә Аллаһ аятларын укый, аларны бузык ихтикаттан паклый һәм аларга Коръәнне, шәригать хөкемнәр өйрәтә. Җомга сүрәсенең 2-нче аятында бу телгә алына. Сахаба белгәнчә Пәйгамбәргә бик нык булыштылар. Шушы күчеп килгәннән соң Мәдинәдә, шушы ислам дәүләтен төзүдә, шу 10 ел дәврендә бөтен кешеләрне кызганмадылар. Хәтта җаннарын шушы елда фида кылдылар. Сугыш кыларында шаһид булып киттеләр. Мәдинәдә шушы күчеп килгәннән соң Мәдинәгә мөселманнар 2 төркемгә бүленделәр. Белгәнебезчә, беренчесе инде менә әйттек, ансарлар, ягъни төп үз җирләрендә яшәүчеләр, үзләрендә һәм үз мөлкәтләренә файдаланучылар, үз мөлкәтләренә шул җирдә яшәгән үз җирләрендә. Булар ансарлар төп Мәдинә халкы иде. Икенчеләре белгәнебезчә күчеп килгән мухаҗирлар, сахабалар иде. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям. Белгәнебезчә Аллаһ Тәгалә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямга инде һиҗрат кылу фарыз булгач, яхшы ителгәч, Мәккәдән Мәдинәгә көннән-көн кешеләр күчеп килә башлады. Аллаһ Тәгаләнең исламын кабул итеп, исламга кереп, шушында Мәдинәгә көннән-көн һиҗрат кылучыларның саны арта барды. Билгеле инде, мөхтәрәм җәмәгать мөслимин, Мәдинә шәһәре ул бай шәһәр түгел иде. Бай шәһәр түгел иде. Бу шәһәргә мөхаҗирлар күчеп килгәч, Мәккәдән, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям, Мәккәнең, ягъни Мәдинә шәһәренең икътисади халәте яхшымады, киресенчә какшады, чөнки кеше күбәйде бит инде. Бу авыр чорда исламга каршы булган ислам душманнары, Аллаһ душманнары, Пәйгамбәр душманнары икътисади блокада оештырдылар. Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям һәм мөселманнар. Һәм шуның нәтиҗәсендә Мәдинә шәһәренә сәүдәләр кимеде.
Medine şahsına kiliten Suudi karavanlar diyorlar ki. Suudi kimdi? Hem şahane hali ağrıydı. Çünkü onlar şu İslam'ın bütün niyeti bilen bitindi. İslam'a karşı düşmanlar şu niyeti bilen Peygamber'e, Allah Teala'ya hem sahabeler. Allah şu iktisadi blokad işlediler. Müşrikler. Şu an kanı Medine'nin hali ağrıydı halkına onda. Şimdi ikinci Türk'üm kişiler. Şu Medine'deki. Birinci Türk'üm indi sahabeler turunda aparıldı. İkinci Türk'üm kişiler o indi ula bulsa İslam'ı kabul etmegen müşrikler tura idi. Hakimiyetke iyi bulgan ondağı. Onların kaybeleri, ata babaları dinden baş tartırga mı yok mu iken deyip ikilenselerdi. Ne bular indi şu iki iştir vekiller hakkında söz var. İslam'a hem Müslümanlara düşmanlaşmıyor hem onlara karşı mekirler kurma idi. Biraz vakitten sonra bu kişiler üzeri de İslam'ı kabul ettiler. Onda halk indi Medine'ye. Allah dininin ihlas taraftarları buldular. Ama lakin şöyle bulsa da Medine halkı arasında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hem onun Müslümanlarına yani Peygamber sallallahu aleyhi ve Müslümanlarına aşı hem düşmanlık hisleri geçirgen yani oğuzların aşıların işlerine saklanan şunda münafıklar da var Medine'de. Onlar Müslümanlara turdan turu karşı çalmadılar, korktular çünkü. Yani bu kilip tuğan Medine'ye vaziyatka yaraklaştılar. İkinci derkende şeylaştılar. Dostane bulup münasebetlerin Müslüman arasında joy saldılar. Ama lakin onlar çıtanına bu münafıklar çıtanına İslam'ı kabul etti. İşten Allah İslam'ı kabul etmediler. İşten Allah üst küfürlüklerine kaldılar. Üst nifaklarına kaldılar. Bu vakitte şu hakimiyet başına durgan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu Medine'ye koşup gelgenişi münafıklarının başlığı atamanı Abdullah İbni Übey diyen kişi var idi. Selülü. Yani bu indi hakimiyet başına durdu. İndi ama onun yerçinleri, münafıkları başındaki gezerge taşını ezirlenen boğanlar idi. Taşını, karonu. Ama lakin Allah-u Teala'nın işçisi Muhammed Aleyhisselam'ı koşup gelgeç Medine'ye hicret kılı niyeti bilen. Ama lakin bu Abdullah İbni Übey'e gün bitti. Ataman bu münafıkın başlığı. Yani kişilerinin yüzleri, kalipleri Muhammed Aleyhisselam'a avuşa başladılar. Biren İslam'ı kabul etmeye başladılar. Yani Allah-u Teala işçisi özünün kaderliği bilen, görkem halkı bilen kişilerini celip etti yüzüne. Bu Abdullah, Uşarat'ın Abdullah Übey'e söylüyorlar. Bu karşı idi. Yani o bildiğinde anı bize hizmetkende taş giyirge, karanavı itirge jinganlarıydı. Ama lakin onun işi alıp digeçe barıp çıkmadı. Şu Ağuz bilen hem Hazret kabilleri onu umumi başlık etip tanırga eser edilir. Yani Ağuz bilen Hazret kabilesi bilen biz ilk uzak yıllar bir soğuşup durganlar. Şunun vekilleri onu özlerinin atanmanları başlıkları etip saylap koyurga eser bolganlar. Ama lakin onlar diyen şey bulmagan, Allah diyen şey bulgan. Allah-u Teala'nın işçisi mındakildi. İslam devletinin tülü niyeti bilen hem indi onların planları jimberildi, şerit vereme buldu. Bu şöyle bulsa da onlar şu Abdullah ibn Übey hem münafıklar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e üzerinin küfürlerin yaşarıp işten olarak uşittiler. Her bir gelip doğan mümkünçülükünü kuldan çıkındırmadılar münafıklar. Peygamber'e hem Allah-u Teala'nın işçisine Peygamber'e hem Müslümanlara onlar ayak çalıp durdular. Şimdi bilgeni bizse onlar çıtanına İslam'ı kabul etti. İslam'ı kabul etti İslam'ı. İşten onlar üzerinin nifakların, özden küfürlerin, münafıklık şeylerini yaşadılar. Münafıklar. Üçüncü Türk'ün bu Medine'deki Yahudilerden turgan, yani Yahudiler hakkında bu Medine'de. Mekke'de Yahudiler yok idi, anda müşrikler var idi, müşrikler. Medine'de
Мәдинә шәһәренә күчкән Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям иң күп шушылар зыян салган Яһүдләр бар иде. Яһудиләрдән. Иң күп золым Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям күрде шулардан, мунафиклардан, шул Яһүдләрдән. Үзенең вафат булган көненә хәтле котыла алмады шулардан. Төрле мәкерләрдән, Яһүдләрдән. Астыртын аларның мәкерләреннән. Белгәнебезчә, Яһүдләр алар инде гарәпләр арасында яшәгәннәр. Хәтта алар кайберләре гарәп исемнәрен алдылар. Һәм гарәп хатыннары белән алар катнаш никах та төзиләр. Ләкин үзләренең яһүдләрен чыгып бетмиләр барыбер. Чөнки алар үзенең яһүдләрен дә саклап калды яһүдләрен. Ләкин алар гарәп хатыннар яшәсәләр дә, тормыш курсалар да, гарәп исемнәрен алсалар үзләренә. Ләкин алар үзләренең диннәрендә калдылар. Аларның динен ачык итеп чагылган тәсире шул булды. Яхшы билгелегә ышану, ягъни берәр яхшы билге булса, шул яхшы нәрсәгә ышану. Аларның дине шуннан торды. Шулай ук сихерчелек, эшкерү һәм башка шундый төрле нәрсәләр булган. Нәрсәләргә алар инанып яшәде. Мәккәдәге шул яһүдиләр. Белгәнебезчә, яһүдиләр акча табуның төрле ысулларында зур уңышка ирешкәннәр. Алар ашлык, хөрмә, шәрәп һәм кием салым белән сәүдә итү алар кулында булган. Алар Мәдинәгә кием салым, ашлык һәм шәрәп алып кайтканнар. Яһүдиләр Мәдинәгә. Һәм хөрмәне чит җирләргә илтеп тартканнар. Шуның өстенә алар башка эшләр белән дә шөгыльләнгәннәр. Һәм алар башкарган һәр эш өчен гарәпләрдән тиешеннән артык акча ала торган булганнар. Хәтта алар аның белән генә чикләнмәгәннәр, яһүдләр. Рибачылык белән шөгыльләнәләр. Растафистов безнең әйткән риба ашау. Без беләбез, риба ашау Алла каршында иң зур гунах. Кыямәт купкач аларга сөңгү белән бирәчәкләр. Кемнәр риба ашаган, риба белән шиккә сәүдә иткән. Менә бу риба бүгенге көндә мөселманнарга да күтеп бирде. Риба белән сәүдә итү, риба эш итү. Шуш сөңгүне тапшыргач кулларына алар әйтер, нәрсәгә бу безгә сөңгү дигәч, сихә Аллаһ һәм аның исән сугышасың дигән. Субханаллах. Кем дигән бу сугышта? Әлбәттә Аллаһ Тәгалә дигәчәк иншалла. Һәм шул риба ашаучылар каберләрен купкан вакытта эпилепсия бар бит, ул бит яхшылар. Шул кебек каберләрнән дивана мисалында шайтан калган, зәхмәт калган кебек кубарлар каберенә. Бу аят бар Коръәндә. Чөнки без беләбез, сәүдә итү хәләл, риба итү, рибачылык белән эшләү харам. Шуңа күрә бүгенге көндә карасак та, дөнья базарына карасак, мировой экономиядә яһүдиләр иң күп акчаны кемнәр ярата? Байлыкны. Шул яһүдиләр ярата. Шуңа күрә алар акчаны табу усулларына зур уңышка ирешкәннәр яһүдиләр. Һәм шуның өстенә алар риба белән шөгыльләнгәннәр. Яһүдләрнең шәйхләре һәм гарәп җитәкчеләренең акчаларын киметкәннәр. Яһүдләр гарәп шәйхләрен һәм гарәп җитәкчеләрнең акчаларын киметкәннәр. Бер дә файдасызга ди, бер дә файдасызга. Аларны кеше арасында мактап, шигырь мәтхәләр ясмау өчен шагыйрьләргә тота торган булганнар ди. Менә шушы яһүдләр кулында булган. Анда шул акчалары шул үзләре гарәп шәйхләренә биреп, гарәп җитәкчеләренә шушы шагыйрь сөйләүчеләргә бер дә файдасызга. Шигырь сөйләүчеләргә, шигырь беләбез без, Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям хадисе буенча шайтан сыбызгысы ди Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям. Шигырьләр сөйләп язганнар. Кемнәрне мәдхия кылганнар, ягъни мактау. Үзләрен мәдхия кылсалар өчен яһүдләрне. Шушы шагыйрьләр яллап, шушы гарәп әткән акча белән үзләренә мәдхия укыта торган булган. Кыскасы, мәгънәсезгә үзләренең акчаларын сарыф иткәннәр. Ясрибтә 3 мәшһүр яһүд кабиләсе яшә ул чорда. Ясрибтә, ягъни Мәдинәдә. Беренчесе Бану Куйнака кабиләсе. Алар шушы Хәзрәт кабиләсе белән яхшы мөнәсәбәттә булып, бер килешүдә булганнар, алар Мәдинәдә яшәгәннәр шушы кабилә. Инде Бану икенче кабилә, Бану ан-Надир кабиләсе белән һәм өченчесе Бану Курайза кабиләсе, алар
Medine şeklinde yaşayanlar var. Şimdi bilgenimizse biz şuşuna bu üç kabile Ömürden Avuz hem Hazreç kabile arasında harbi karşılıklar çıkarıp durganlar. Bilgenimizse tarihlarda göre biz uzak yıllar boyu Hazreç bilen Avuz kabilesi düşmanlaşıp yaşayan bir. Ne şu üç kabile Beni Kunaygak hem Beni nedir hem Beni Kureyze Yahudileri onlarını kurtartıp durup onlarını şu arasında düşmanlık salıp onlar birbirine şu Avuz ve Hazreç kabilesi şu düşmanlaşıp yaşayan onlar. İndi şu mevzuunda biz dersimizi tamamlayıyoruz inşallah. Allah da razı olsun. Kilası şeref olarak hadli şu algan ilimler bilen algan dersler bilen dersi ve amel kılıp yaşaga şu dersler bize bir sebep olsaydı. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم